Ente mende kuliti ala tabana mun no ko je long mo biji mo yes kashado ya jarlandri ya taban ti kum no ga je taban rami chete ti chala ke banti utnen ke tamya anyok taban ram lai chungkel karami chi chungkel ka ja te japal pe reto no ga ka taban taban ramla chungkel ku karamanjal kore miti guru jide menjin bobo chungkel piji okay karamede nuara da ka bot ka ta shui na ta lakana je ka jamani ta me kuma dan titin ko jan gana ke jal gan ke why mun kan meriya da na ta na kana bije de bora na bije ta mu ke election ke una ko pin par me ben bije bana chungkor ya yana chungkor ala jinmi mitali bush la tala ne de kolu tala midi raikeje ano ceru an yak midi ala pon yak mi jankaro ada chokoro ngo go lon la goro bro kon chulo ba ko bro ngo hello bije just ala silent let share don bije ni no tele jawon tam ya silent da wo chinwar chi gro bar ko chinwar chi widin wa kel no chicken gwejo ram dong da ram dong de ka te me de da lo ka but gweje taban ma gelong ne dong wan rundi alati ni ko gwaje da na take kan da mu char no gelong even up to now no tini de no ban ban mi na ru bu ke je ni en go ne ejen pri run kin dang ro de wel bakale da la ko da na chu to ka fujuba la mi cha len ka je wan to presidential palace ne dial ne ngak taban dum so mi taban ro rit ke je ma she ru ne winen dial she gai along then you come go document the first vice president, and then after that ni ko shi ngaje no chama ya ta in 2018 right yeah when 2018 peace agreement dan let shi chiri tin right kan wo da cha kwan la vice president to remain and gwadam so let me ask you ala hope take taban I hope indian right now ko ko ta ko kwara bato biji no ba je kwan ana hare ya taban ba je kwan we ende lara ba taban ba ja kwange jamane ala politic beje no ala niden guru michal ala direction gu jide na ka je michal lat da to di jen enyo mi do den jene alon magari ru kwikere no mi ciar mo re daro ciare do den cia depal e ko biya jo kere ke ko re mo yo chengete mi jeng re mo de yelu india but mi chia tane to dong de mo do okay jiti je dwer ko dong da jen baba ba teme da lat ko mi tim si loko pol but ta chira je odi ha dinere dungriya chan men ka banana wari changi je no betul shi chuang ko jin obi ram mo ki bre mo bi la jor changi je betul right wadir gur duomi mo de jin no ka je na wala shi je en ke mi je tem mi to de le de jin no another thing no re ram lo kana mile de mugwa na ka je ka taban na ka je ana kan no ka da kan char ba ko kan yal kan mer ka nyo be ke leadership de but ke ta men ta mi chui na kan na kana chete ka rung manung de changa je no chicken ne kon chicken special taban de la ro chete de che de ko men kana ka ji jodien che be chi men chi la ro dong de la o dong che gwan te le pao ten te le wala che jen ba te ko me che la ya ra chen ne no je ni an mal cha yi ne je yan kan da ko me cha ka rundi alati chinga jeno taban te wi dong wan kan chega dak ngeje chama I would dak right she yun to state che dak che go the wan chega dak special ga ta me dan me che dak troing ma cha che we ka South Africa ani che wi dia lo ya dak we na ka fa ga de go jeno che goro bu doran bagwa so goro je ne dia der ka destroy ne control wa tin chung kan ka dang ma cha kiten kwa dang ma cha kwa sport why any leader me look leader da dia na nge de no jen cha di belele cha je bu kwan ka cha bu no so kaji ta right now guji bala hobidi ya de roi lat ke pi roi je la di oni cha na cha ka lo destroy ke chung le ke cha tungwan cha kala ka cha la nu cha yi ne ma la yan gan dak shung ya to cha yi ne ma yan gan dak shung no dak shung cha ti kan ne de ko now question order the way to can we nyam 2018 peace agreement ngata nyu ko bana kul we cha yi ne ma ngata nyu ame tanya rek musha okay kame cha yi anga mi bu mal bi lo tan
take deputy remo shar chete karwade anyok tik ne ti ko Question. anyok bob mal so sudan chate yaram kel Kanga chi yara. awu chari gen chamal so sudan de Okay, ka ramela peace agreement yan ye kwingu ka man am ko jin mi yan ye kwingu ka. mi ti ke do de ye Okay, adwer rien chelado. ya mi se jojo che corruption che togre we kaneke ala dor kele utal me la to Ajiti jen ala mi te do mi che to why are me ka de ne document wala ka ordinary ngore use. Ka Yeah. de ne. te jo gwa rajande la den ala jin mi ti ke mi cha duire ne ku jin kwar la te ke ne wiru la te ke ne wiru cha te ne tan che du Okay, taban de ngai ne to shi ne ka ngore te lan ngore ya shi ne ka. reason mo ne ka ta me dan me jojo wote na ka Kai ler na mo ko wa kan ngore ti yan kire mi char ka pi le lo no shi ne ka. Ko enen ngore ji to ga nen ngan ngore mi ne ka ne kir mi yadi. Ba ko la ya muton malar gwa me la remo shari de ne yandi jene de muton malar ga pide ko en remo shar fati de nayo kira sa shit ka wayam In which way? Gade me begara taban de ngachira na spela. wayami Eh, la en cheng nang na korba we ayo biba en wayami. wayam ba kula ngadi di de ke no ayo ken wayam Spela ayo chagin. espela ayo chage ka banara Okay, ka banara ka pingo ka medan. banara ka kuru ji to ka South Sudan So okay, ka me to kurang to ka pingo ka mo chala da ka char kene ke. ya gwamo de motolar tana ba de we awu me non kor 2013 Ko anda jai ko no dia ngam te ka der ki mu lel kim yadi de ko ki chero anda right now shi la spela ayo chero da se chet ke no wayam. ya Do be banara ka jene anyok chan wer cha connect tel connection ke no wayam wal shiden. So eri zana dia den wadaro ma da ka jang ka wal na kan ne ka belaro reng ma cha kan ne dial na ka kan wori anybody mi chak jinen wor aso nga chunkel reng ma cha ba ji din na chang cha chunkel ko nga jin wor en wor dial reng ma cha ran wor dumele la kin me yadi dumen wor tan right now dir ka chuang ko dir laro reng ma cha che ko che lel che to ki kwa support but kir jang ki jor how come bunwar be look a jor mo da dien menagia ko destroy ko fam ko destroy ya raji gwa ele espele ya party ya espele ya party bi je joy ci espele cha ga kharo ade ce te kram ci jien baro dong mu ke party do golga party no mo da nyi ngena espele okay reng ma cha ro mi ka pad ya no I party no aken ngai gwa de reng ma cha ka ro mi ka pad Okay. suggestion mo be ga kir me dan ke 2015 me walu na da kir me yadi de joshi bin gamu ka pad SPLM of course jin members ka pad SPLM Yeah. but ko chine guru blunjo ba ji dil joge jin SPLM ayu ko position ma kwa force ne je still a party SPLM ayu shi party forget that it's not a party ya jin SPLM tike kir me yadi do awun tana rara jin kwala ka ayu ko ba kula da Yeah. I will gonna IG jin the same thing raji gwa jin mi ci kairar ala ci jien rey duel lu rey duel de ti mo shar ci jien ka fati mala fati espele jawara che jene lu ndere che jene lu ndere ca jojin kana jene ka mu ji gana ba ko lo ke 2015 to okay jina kan targa me gul na yide ken ngat ba ji ko okay me wai ke ring machar ke 2013 akan kurkan network ring machar che de mana no ba national election balele bala ko che dole che ga dol kana you know me ci kiran aje no ring machar gor jino ba election ba jalat kaf kwa kir kwa question ka pi kan budget ne yu ne shinen ko kir yu che ga yar already yu tawake a billion of US dollar to chamke natural resource ne to chamke che ka gol kana mineral meda ke gol kana petroleum medan me ci ring machar chela no ba queen par bala ke 2015 right la national election then ci kire che guje no ring machar no kaje ne dia aje nen meda ring machar chela ro de chan question bukan ko ring machar bal kaje anwar right bal kaje la dia no ring machar ngum to bo kom kama je kir me yadi wal ci jalin ya le no ring machar che tum no kom ring machar la da jen wona na ala wuje cha goro bina mitin gorjen wuj balel a joj bijin ponjin citizen ponju bu kwer nok lo de bi lelde bi kwanya la jin alo ter am biji kep ka ngade jenda jena gor ki jen goda ma char me ci kere ngadi no okay re ma char gun national election bare ma char
Mawa lo be mawa jako be ne wo campaign ke 2015 ko ne ko impare da 2015 che gu jeno Riek Machar me be kur be le be no chi kur Riek Machar be da kan ko inquire. So what will happen? Riek Machar be jure kene ga kel anyo we ko goro china wala focus ko te ko inquire milat ke ni ram active kan ga mana to kill le no le tactic the same way today la regent right now chine so chumutu to goro be Riek Machar be le be wo cho kene cap ne kadia all of them cho we can dia ne cha ka wo olo ne cha ka wo chumutu Riek Machar che dol che le che cho dio je mi shibi kan ko kan to so re ro mo che politician dia jangan everybody che le che ka cho den chine dia li na ro mi ka do dan bo do nyam ko je ku kwa to jikin mi adi che gu Riek Machar mu bele de me aje no mu ko kwa ro to la to kan ba le chen ba den che wo ngwan be le be ju re den chu to ko be Riek Machar be le be ka Riek Machar chu le ngo chu lo chu te chu re yo bar ala je ne je tel man mi kan yo and then within that core mi Riek Machar to da bar Riek Machar cha track down lo de le den Riek Machar to da bar me jikin mi adi che ngani Riek Machar da bar what happened you la ro nen wer ke mi chicken 1990 what now je jen ko mun ta right now right ne je ko man dan ngai kon jara jam ko ka 1991 so me en wer mi te ju me dan cha le cha nak ne de kon te ke new side te ke ya don one te ka dele ne everybody cha ne to cha le cha go ba ka ne ka nga e kin mi yadi so question on ne kin mi yadi me dan me ro ye ke ti wi na ju no ye ne dial ko ken chia de tan kon nga an kon ne Riek Machar wala si but why chine ke chike jien and dot kubin e dan e che train ka chen cha mi ke mi gen twin 13 bongo kan twin di kan pyro kan ben cha ga twin already tiken ga me tiken de ban everybody take to kan ngai ke jenu ma do tiken but we get no dong tele chukir mi yadi chuna confusion wonen yene di ala konti tere ki juba kore me kora kona nga kora kona Riek Machar ke de jalo nyen de ni chunwa re bu ne ke le mu chum la de mentem right now shijen la de kam de ni kan ngane kene de ni wasi ai but kin mi yadi shijen ta dam chete chede kene de gorno nwere ba kan nak ba number in by reduce what happened gajen chiang ma shu door to door na kana dio je chita simon shigalin barame ko de na ram mu kan me dana to kana lele kana nga ya mass number of people shagana and then shu kin mi yadi chu gor bene de alba kana kalan ne de chikan kene te kon de chi we kun te chi we ka unimis karodian kene de kon chikan then the rest of the people enemy in general chika general te kon te kwarka katanian bone chi gen chika da dawo kenan then chu ne de chu ro ba kana ke Riek Machar so banna me changa jino na kan wari a chaku to ko kwanan na are dole then chu wari yu kai jin pon jiram rai ne jin nuwar wa yam rai na ko ta shi den no ba chi mur ba na wala shi den ni no ne na ka chi more ani shi den no okay amu mutala nuwar mi chi do da ne ka kan kwar ko ken ko ja ju indal ken kan Riek Machar all of them ane the chief of defense ne karwar shi te de la chief of staff lan nuwar bo kan ne ko na chi do ba kan ni kan da wujin by the way no kana tana te kon te kel ke kin ya dit ko kan kel kun lokan nan kan nan nuwar ko tomorrow cha bele bele kin ya dit ba bele nga ba bele kan ina to ibe right now mo kon ka we lat ke kwijen sa che den de ta nuwar de yen ta right now ka tai dan ci to ga man lore jenen nuwar wai am itene ke ci ban mun na kai cikan de mu ci jina ci dibna ko na ka kwaro ka jinwa bari mu ci ban ka nuwar kana nuwar de nuwar je gare cek ba ne bu ko dan da ko lat kana ko ne ka ban mi kon ka jor ka te nuwar mu ci mar ka jor bay ne min ju choose nuwar bay do yen ta dan lat kenon ne kun di alati lat yen me din chon ken ta ban de ngai ne whoever mu te there shi chin na de chon de na chon ka but problem jenen ken shun kan ka jang na kon ke kam ko wi pon ko ne support so nu go look ra Riek Machar ali election be chu kwan bram kwan bi lel be chu kwan chi bu lok de ka bang ka tele kuin kware so when election come you go ahead and mi lok ta ban de ngai during election yan be ko lo nyu tin on anyok ran mi lok de ka right man ante ni men te ga je so ajen kwa le question la ro ne Riek Machar kana support nwer wai am ba Riek Machar nwer me cha gor na ka je kana kan wore ka dial kel ko ba population in balel ba reduce an walde yu jogo no ne population to kara fiji kam ngi peke ayo government tegum ayo pidje wi waya mi wo na kanun ba no you see no chi to binwar waya mi ko nge je ne to me na ayo ni ko tugde ayo ni to te duru mo chi no ko rodin no ti ju ko jubere no ti jangre
ke ne ke 2015 2016 okay tu un mi chal daw deng tin tu daw projong tan tin ne du wan tan di jam okay ngai du ri dene dan ba ka tinga je na mo me cha bi jo dan wo gare ge jangi ji ya reason la me cha bi jo je ni wo ci nuer je belele wayam cikin wayam be trend ko na me ci kuma gane kuma mu chan man wo yidu no nuer kan jam mu chan man wo yidu do wayam no mo jin wala shejan ya okay ala shap ki ngwet wala shejan mi te ka la wayam be jin jokko chu la re wayam e ku kan chong hara no nuer wayam ki ngwan nguri te ka bi te kan ka office telekopis baka bijo na kan tera ma joga mangai ma nar ko anaka kan yen nakane kun man ka mor kan gudir we le lem no jogi tet bici de ni yo to kore ne yo tele joga ni ji ram ni ya ju de ja ju bia baye nyo lo konfur jenta ne ne ten de ju de anga ka de nga kan de nga nyenyo ta mene jang pel kan wara e ayo kan spele ayo kan spele aji okay SPLA aji kan an tan SPLA ayo ji jin Sudan gilu tan kan an chu lar jin Sudan dur jino bi alga tan de chu lar jin Sudan lar gwande nga tele gwande de ramen ruwa je de ji de rado de benyo nga de beno de kwardo de bre nga lar donc de ashul ben ki donc de la de jin ma let bi frank e kirma yadi kan jang ken kel no bar me de ben chang an war che de ben men bi den tamanyen wo de jangda rajien enemy selection ko ala ring ma charche bene jan dob dande kan de chi ndar kul ben de chu bi ala ne je ka tugan o de ngak wa teram buru without ba national election ba jela ko national election en bar ba kul tugu jema mi national election chala tik right ko bi kwer no bi leli bi o kwan so cha bi den tamany ka jone jan bang ba den tamany ke election ke voting ko ring ma char ko de lelen but the reason that la jin ma ka je ore machar nyer ke je gwaje rumu we queen kwar do you believe that no ring machar lu je no dar to gwa queen kwar to ko population ngot kan washin kan no mo di guji de ko anti wiru da no ta wa to wa na mat ke jin ne ka kin we ba nan ya ka kana to ata let's say cha ji ka bichu mobilization ko ring machar tetam yo shi budget barar population ba la ran en to Sudan ni shi espele ko party to ngoro do the party wan de ngad medan mu gor ko wona ka election ba budget ba kamrar any party population be du nola ke election jalat after independent again election de la 15 okay any party ni any party de moyo ko meni la makolte ga party nena de la part la de money ke symbole we da kuma char party ke ta dan let ngarin ga jen ko ring ma char ken malar no loga jang never say that take one mi kortan mi chala loga jang ring ma char se dem lar loga jang yes go goro wo benwer be kula go wudin ko brain wash tele mu goro brain watch la ne di ala mi jin ko chinen ala tin na kiji jin chen ko da chaji de min jogono jina jin ramwi jia ka kan la me le kan lele kan ngai wale di fanji ramwi jia ya jila janga ke chilato okay good aje ko kolon na ne taban dang na mu go kudi taban dang man ma ye wo chite ti chala rana no ka me chale ban ta me chale ballo taban dang ajen no spilay wo ka stand am go okay jinyo de ne mene cha jiran lalatu lalan mi chal mi chaw nga ka lere do mi chaw nga ngung lere do roi wo jin ti mi chala wala shejen mi tel mi chala de ji support jeng le jin le la ram ti di ala jina ala lebdu jan baji no ka jam mi la de dur ka bi la let che wal shejen den baji le ke je baji gor ka je re ma cha ta ram chomoy ke yo ga yum pure wala shejen taban de ngai ba ta ram chomoy ke yo le mu pure ban mi la ge ke leadership o mi te mo ngong na mi be mi te wa na mo chinen jin leader bi te ba peer bi jot wala shejen but me wi bet ma jin bo kan community mo kan consider no di chi jin kwa anyong nana mutika power right now kutika power let's say you man mutika yo wal shit okay you know a jin be rule ke yo but as kon gwad me gorne mutual democracy la free and fair election brand ko kwer no lonje belele be kwany wal shit yo mi shi kwany yo ba we kwer ramo so ne di ti dwal kan ko mi community ci kan displays ne wal shit mi ci ka chongurun
ngat kana je for real lar ji to right now no teram bu chong jonga jodien reason mon ngeje chi riang ma cha wojin cha ji displays ko ngu me it tong chung yen ken alam shall presume yana jan alam ku assume ja assumption ala ku ja assume ja ma ka to gari be len but ku ji mo bene ga ba ju chung le kin ya di dam yu the queen part na tem reason yu the queen part nga je jo wodi we je 1000 people million people che ga le len kwa ma che ga ju kan chi ta ka di pikam ana ka ro bi kam guru je ne ko ni do da wuje kan karudin bu vote gen kwala pressure right now no kira na ma che chong le rek ma chara den bin batene de bulu njore wit ne de konta ro bi kam idp ne tin kontra je mo bu ka bara bu ka kwer no lo gen bu kan le bu kan kwa na mo karwa no ye rek ma char bi rar ki bu idp bu were wit ne kire je no ne de ti ti were wit chi ne do you know that ya terro mi de lar wona me ke wud way wud ke me chale rek ma sha rai ma shara ala ran la pet ke dor chiang cha jan no ga dong cha jan no ka ram la bit rek ma shar mo no wash wi la pet do che pet ko ba election ba to ba ngara ba to ba campaign to account to ne dia ne ke 2016 tela campaign mi cha to ko lu kun le jal ngu me dan she campaign it was not a campaign ko jen cha wi kwam kina da ga she campaign ajen ramadan logo bana ga kan ya me lat ke jena ko ran mi cha je wo la ja ti wala she jan ba ti je no ngu mi she duya kam bi yana nga yana ramama bi ku lele bi ku lat ajen nyoko kwer mi di mi cha de mu wo bang ka ti ke ne ko anyok ngeta gwano de so sudan pa independent pa lele pa je charing ma cha de chu without any reason kareng ma cha te ke ne ko wala she jan ajen ku ma cha la ro ta ko cha jen no cha wo de so ke cha ho gwa. But what are you going to do for the next 2 years? Bangulel, bakwin kwarabalel bala. So ko bakwin kwarabala de yene diala konti ci gwa ke leadership le rodo mo right now. Go kono bana ke bantin je bana ke le bana ke ladrar ko bakulele bakula fel the development ba bereda. Chene. Roy mo pen kan akano. Ai en menanga. Chekalade already. Chekalat kan dianti. Ko medana chekalade everything. Ala mi ci budget ku barar. Ala budget. Pal budget mo tel mi chale budget. Ala budget ha kare ya budget ku je. Budget man gor gatin janane wujin bateke tishende ba print bateke slogan ba print bateke tidialta ba jur musician te bi ngwan ba jen ta budget ke je kan ba civil education ba na ba kan ngeke ka ta brand ba bot ke je wala jero guru no mo so on kan ga lebo tele na me imagine na me wena ngeke ko rundara ubi bina bana yor bana jo kulo wo so doesn't mean that chi je lo ye doesn't mean that no magwanu de na ko ko chela no election at keje de lo der ya abit alib nyurga cirga melim ne de nyurga medan ja alib kwar mo degal bi wiji enta de chi ender bi bi ya mi bi yo lib gwa dorga lib gwa ma ba benten ne yo gwa benten bi ko roy look ke mugu ci bro yo ndo nando ngaji ta medan me lat struggle ngene kan junubin kan kabir medan lat struggle ka Sudan mi glat kan ubatam ba ben ala change ben when you are keeping quiet kati di jiglat ke change will come nukuram mo ku je challenge kamen je gadan le ro so Sudan ci ga de be ka tu medan ci ka do kajen kwala ram de it's not about ngade men ti kon ne tu man nung but within kuma Sudan ta medan who can wude chal kamen ngade al bashir bo who can jogono jina kamne nguda kamne kuma keep freedom of be ne tikatin take those challenges tikatin then you are amishi logo yo chelo ro bete hukum bete be yo kairar be ma che chu yo ka be de man be le be ya leka ajen mukula te ko din tam right now yen ma char chela do chienya be reform ma be yen kan je be yo kairar no no to lar kan kairar yen ma char kwa post ni jin kan ro nyan den kan lat kan ling ro nyan den chela do ren ma char an jen ke his life his dear life wa kwati de kwa je ban ajoj you know kana me ga kan jon gran nga chi ren ma char a chi kira ne ren ma char kawa kam me de nyandeng de gari chonkel gari machar ngi nyandeng no ne men gorke reng machar gure ni reform batikiri chelele chia gor so kan nyandeng kan mat kene kir from there ko chela reng machar mo je ni je ko wana kaje chi ram mo me de la ro je ni to che kor chelele ti che to anyo reng machar cha che ko no che ku che la jen kwal je le ja ka jen kir no dina no no bi ko en kwar bi lele ni lat dal jin ko bi ko en kwar bi ko en kwar che tia jen dal ka yimo ko en kir cha expect no da la ko wala shi jen but ta ye chikira la che dor ko na ke 1991
nhà đen của là quên nó rồi đen nó mấy cha là kid mi đi chi 1991 akan ku kana biado man la duri hu sharu abit ali tam ya ba dor balar keje ada okay nuari kan nuar ke lok chicken nuar de lok ana jan American nuar kon chicken nuar dong lok ya chicken tele nuar lokana michi biet kana ka ana lok kana bichi ber na ka okay medan ke 2016 ci wunu shale ka de ya ka seben ka paga taban dengai te ka paga wunu shale bo te ka paga ne tu wan te ka paga ga dole te ka paga e ke tammo me chire mo shar goro ba kamno ba kale to community chicken che ko la okay ci yen we ngurge okay ne kon le ngarway no gwasme an bana patu bana jeding no ni yatemat